nakon škole ja vas čekam na stanici. Znam vaš raspored. I ako zakasnite samo sekundu, kazna se produljuje za još pola godine. Dobro, možete se barem praviti da me slušate. Mama, što to Đuka radi? Đuka! Đuka, što izvadiš? Izađi iz tog bunara odmah! Čuli ste svi Zlatu, svi seoski gubitnici prije ili kasnije završe u bunaru. Evo im još jednog da im pravi društvo. A Đuka, za Boga miloga, stani! A di je sad taj vaš Bog, velečasni, a? Živi ko bubreg u loju. Šta me sad ne izvuče iz nevolje? Na muci se poznaju junaci. U ime oca i sina, ne bogohuli! Di je sad da me spasi? Da mi vrati i ženu i kuću i djecu? Dam ti 10 kuna, ako kažeš bu. Čula sam te. Da si iste sekunde izašao. I oću. I to ravno dole u bunar. S Vukom i sa Laletom. Dolje je moja ekipa. Ne možeš ti proći kroz tu rupu. Trbuh će ti zapeć. Živi bili pa vidjeli. Ali vi, ne ja. Sad mi te je dosta. Suzana, pa nemoj, pazi što radiš. Samo me takni. Iskačem. Kunem se. Skoči, što čekaš? Imamo i svećenika da ti da posljednju pomast. Ma ne nagovaraj ga. Znači, i ti hoćeš da umrem, jel? I ti? Časni, pa da se on htio baciti, on bi to napravio odmah. Ne bi tu visio ko šišmiš i čekao da se cijelo selo skupi. Ja se koncentriram. Na što? Na rupu? Ajde, dobro. Pusti se i riješi nas muka. Stiček Đuka, može nam bećarat za kraj? Da. Mala moja rumena koruža! Dobro, cure, bilo bi dosta. Đuka, ja brojim. 1. U redu. Što ste tražili, to ste dobili, ali za 5 minuta ćete svi plakat za Đukom. Ja vam kažem i zapamtite, ja sam bio i ostao muškarčina do zadnje sekunde u svom životu. I to recite svima tu u selu koje poznate. Teško. Ma nemoj, ajde dođi ti gore kod mene. Dođi tu, pa se klati malo sa mnom. Onesvijestila bi se dok bi rekao keks. Samoubojstvo je čin kukavice, a ne junaka. Samo slabići bježe od problema. Tako je. Pa si ti uopće svjesna šta se meni događa u životu mom? A jesam, htjela ne htjela. Cijelo selo zna, iako to nikog ne zanima. Nije dovoljno što ja nemam para i što mi je otac najobičniji muljator, jel? I sad još Zlata govori da je Lale bolji frajer od mene, jel? Možeš mislit, Lale, muškarčina i frajerčina, a? Pa ne dođe mi ni do pupka. Pa to je normalno, uvijek je tak, uvijek falimo mrtve na račun živih. Pa evo, Zlata bi o tebi lijepo govorila, kad bi bila obrnuta situacija. Baš to, velečasni, kad se ja roknem, onda će Zlata patit za mnom. Patit će i pričat će okolo po selu da sam bio najbolji, jedini u njenom životu. Dobro, znači ubićeš se. Da, ubiću se! Cure, hajde okrenite svoje glavice. Vi to ne trebate vidjeti. Evo, samo da namjestimo fotiće na mobitel. Maknite te mobitele jer ću ga razbiti. I dobro, i što ti imaš od toga da se ubiješ? Zlata pati. Pa tebi je sve jedno, ti si tako mrtav. Ne. Ja vjerujem u život vječni. Sve ću gledat lijepo odozgo. Jel tako, velečasni? Pa ne baš rekao da će biti odozgo, jer samoubojstvo je grijeh. Prije će biti da ćeš gledat odozdo, evo tu unutra. Znači tako, ti se ubiješ i gledaš odozdo. Ili odozgo? Svejedno, i što vidiš? Zlatu koja likuje jer te se napokon riješila i one sirotice Zrinku i Koranu kako pate jer im se otac ubio. Ili što je još najgore, baciš se, slomiješ nogu, a mi te ne možemo izvući. I samo slušamo kako kukaš i bacamo ti ostatke hrane. Ajde ga! Daj! Opa! Ajde! Imaš pravo. Nije to tako dole duboko. Baš ti hvala, Suzi. Slava Bogu. Baš ti hvala. Ajde, bar nešto. Hoćeš ti da se ja popnem natrag? To hoćeš. A što je tebi? Nitko te ne voli u selu, jel? A pogledaj mene, cijelo selo me mrzi. Pa ne visim u bunaru i ne kukam kako ću se baciti. Ma nisi ti nikakav muškarac. Ima Zlata pravo. Ti si običan papak.
cura, ajmo u školu. Dobro, idite. Idite svi. Biće meni dobro. Biće meni dobro.